Mayam Kurumjari and a very good evening. ISCOM discussion time yang tabiru pumnamakpu ahan mamaktada Suraj Khongbantabam na taram nokchabagalo ne kai khumnabo cheri ngasi miyam gi damakta ekhoi discussion time asida puduna lakchari ekhoi gi mayam na su ekhoi gi leibak sida student organization mayam ma adagi ekhoi gi institutions mayam na ekhoi gi quality education pulakna bagi damakta mayam na discuss tawriba adagi sigi design sigi formulations mayam sida mayam na ekhoi comments mayam pass tawdun laiba hoji so ekhoi government gi site gi su school fagar hansi mission adagi school gi damakta ano ba design ano pattern tawriba marak sida quality education haina mayamna laudun lai basi matang da khoina masi topic se quality education amadi khoi shortage of teachers sin akhoina topic on thamjare haibadi quality education siga khoi shortage of teachers mayam si khoi student organization mayamna yengsin babma tamda khoi school government ge schools colleges sing da khoi shortage of teachers wat mayam lai basi dagi khoi student mayam check thing bi basi matang da khara healthy discussion to nabe tamuta khoi panelists ani khoi studio lengthin leizare mayam da sak takche ge khoi ngasi ahan ba special guest asina khoi ISCOM gi discussion kaya da su yam support of birba khoi jani sak takche ge Dr.N.Sanatomba Assistant Professor Manipur University Asst Sanatomba utra Asst we really thank you for your time and your participation khoi any super special guest asina khoi yam na ha oriba yam na ha oita raga so khoi Manipur gi damukta student organization gi damukta chongthok tuna khoi Manipur phadaba yade haiduna khoi with full spirit ta khoi chongthok piri ba khoi oza Leishangthem Lamyanba President DESAM haibidi Democratic Student Alliance of Manipur ni president ni oza Lamyanba busu taramok cheri oza we thank you for your time and for joining too khoi ngasi gi discussions quality education Manipur na purak na be damukta khoi society khoi khunai sida education si yamna maru oi banina si chakhona be damakta khoina su topic se thamjaraga yamna su maru oi haine khanjaraga mayamda su khoi maru oi ba message khoi contents khoi discussion si tawnu be damakta oja ngasi se thamjabani ahan basi oja Sanatomba lakchege oja khoina quality education si mayamna khoina laushu lauri everywhere it's very important also quality education si khoi government gi institutes mayam si da khoi oja wa le haine su amko su launa ri si oja wa pasiga quality education ka maina relate to views aduga oja si wa laga quality education si akhoi porapung ngamoi debra hadu oja gi points ka thambiyo ja oja Suraj yam summe ojik si akhoi education jidi khunai amagi kwai ki maroi ba sai khunai amagi socialization process the education jaw da biati rawangai matam da su akhoi gi Manipur da akhoi lai harau da gi ni khangdi saroi khangba ni khangdi amada ni khangdi lairiba festival tongan ba sing jidai da sinai pham ka ba haidana naha khoi gi jingji ka halaga madudai da non formal type of education piraga haibadi hojiki western education gi kholang mari da lai tam se nata bada lai tam biraga dum laki khoi gi jidai da aduna Manipur khunai ji am chokhalami bani adu maduda education se madu ekhoi karmai ne hingadagi how to survive aduga ai hingba khak natana mi busu kamai hingan gadagi haiba aduna hojiki matam sida laiba sida di ekhoi education si mohong amada satli masi si kai ba haibam tamda ekhoi RPA haitana akhoi ni yeng do Suraj ko RPA hai ji kai ma da recruitment adagidi number 2 P sina posting aduga A sina administration ahum se education gi kwai ki maru oi ba ngasagi magi yosabi makong ahum ne ne khoina lobi ai ada recruitment je masi je chumna pangthok pa masangi number 1 da recruitment ji da habi jabi corruption tawraga paisa sinjau loraga ek chathagi taragati akhoi gi education ge mai wonje maram di kai na habida oja Suraj mi ma koi kano staff ama oja ma logre oja lori bo oja se masi si masina ekhoi na masi kari natraga karakti habisi yengna na bagi damakta kai dauge habi matam da biometrics sam thame biometrics samakan da ju mana kai dawi pung mapan da biometrics nangadaw ni nipan da nangdaw ni habda nipan ta dringai da ma laaga biometrics namamani aduga magi thabak atopam chakrani aduga hore na mu pung ahum da school hour ki closing time da laaga biometrics am namni adu sincerity ki question je ma da sian na bo na ba matam da staff ma insincere oi ba adugum oja ma sin na bo na ba da ekhoi staff tara staff tara je ekhoi hapata ye aduna koi education honorable education minister na da assembly the floor da hai gi basi ekoi education ki lam se di yamna awabam oire aduna staff se shortage of staff koi teacher amasung teaching amasung non teaching staff ta punna ekoi lising
tare nipan amuk lising tare helap aduga lising nipan gi maya ja hangi vacancy se na thambigi adu hojiksu madugi shortage of teacher na ngasi gi topic sida ISCOM na Manipur gi miyam da maroina khoigi tawbangamba koi thabak khapi ga dori ba mapi mapa samji ta thami bisi quality education product na hona ba matamda masai oja sing gi award pasi masiga ani asi khambrang ne yeng bugi miyeng duni masi yam chomi maramdi oja wat tar ga di man power se wat tar ga di angang sing jeujik kudam moina handak ta koi gi koi nau kano su lamyan bu su yawi re mana Democratic Student Alliance of Manipur DESAM gi makhada masai gi jiribam da yeng jang ba sapagi khongchat amada tongan ba koi oja mayam am wat pagi phibam se koi urakre school tongan ba school mari mangada adagi muk koi media person sing ne yengjan bada koi gi sengmai jing da leiba Kaksing district ki manungda khoidum high school gi madu oja wat pa adu oja je local gi koi khara lai lai su haiba myoi sing ne aga class ta hanba aduga satra singdo satra kun mangara kayano lei haibani madugi satra kun manga mu leiba schools te oja amata leitaba adum bagi phibam sina sing base masi sing chi yamna koi thoe masi si kai no haiba matamda koi laiba poti ngasai gi oja walai bu oja se masi si karmai toroga fill up tawga dage matam chana fill up tawbiro aduga fill up tawbugi mathakta amu kai dowi hamta lairibu oja sing sisu ngasai gi ani subagi p du da posting se kai doge de imphal gi mayon natragana mantri MLA gi manak nakpa tawbangam singi manak nakpa mana pamba mafam do madudai de hekta loina makse post school lama da hekta sengum sogo handakta koi school ga mari leina ba haitare ngasai gi koi director education koi gi kano gi board of secondary education Manipur gi office ta ngasai gi staff anjan loksalam dana staff se pathok ngai leire kari da thabak season na doina khangdre hai masi school education ga mari leina ba staff ne sumaina mafam amadana sengum sobadone school amadana hekta songjan ngai leiba aduga atop school khara haidokiba posting chatning da mafam dana yang hanga leiba sigum bagi makal gi masi kai de lai haiba matam da politics ti da paisa na yarpa magi mi haidana masagi nepotism ji satharpa made misang sanga yengpa sigumba school gi kaino amadagi oja amma natragana chamna ki champrasi amana natraga pion amana kaidogi headmaster dagi hana sawe kuchida maramdi mana mantri duga mari lenan targadi ai tawni nang na thaukai lege haiba sigi phibam sida di leiri base masina kaidongda ekoi school se staff se di lising tare nipan hangi hari se masi lising kun ju hapsi lising kun hapaga su hujike tu maina thabak suning daba thabak tawning daba oja si dei da swere ji oja kaino khoi oja kaino suraj khoina yengpa matamda mismatching habdi kaino habda computer engineering lo primary oja khalne thabak amadi survive tawna na bohana mismatch tawre adudi ma thabak tu da mana phana khangaju hairasu mamanaba mayamna thabak tu di change magi survival gi kaino ma khakti phange mafam khakti adu phangagasu mangonda mismatch oigramnina mana takning bagi haining pokte ba number 2 ani subatana kaido ge habada masana unfit oiba habidi thika da sakada ba ade atop thabak da sakhi simpham da sakhi gada buduna ojawin khanjan ba adegi number 3 om subatana fit oijarga su wrongly selected lanna paisa lauraga paisa khawjaw laura khanba adudi magi paisa khawjaw je sel pa lakul laure kunthra laure lakul lauraga kunthra lauraga oja high school gi oja ma khan gi matam sidai da lakun du gi magi keno se magi mathoi se lupa ahum ka bi da lupa lising humpu mu tai ba lakun ji gi lising humpu je mam phangdoi di lising kunthra ta ne ba adudi lising kunthra ma division tare ga di kai dore mang khalle aina phangi ba tolop sidi kai no ai gi mathoi hun ba kona de maram aduna aina unnecessary the energy tingaga lai takpiru duisi kamai takpi doino adegi de mu magi local gi kana no tawbungam ba mioi sing aduna paisa loksan gi ba mioi sing aduna kai doge habam tamda mana school kadre adu tawdre harko matamda mana sai piri bu paisa aduna ma hek leiri ngai di adi authority do tawbungam adu leiri ngai di es tamo adegi di sar ai ji sumain haire ai ji sumaina transfer thoe ngasi khara tenge adu maina ai imung gi thabam leibagi thengbagi damakta sumaina action lokani haire tamo na khara tawbidra di haiba matamda lanna ngasai gi mi du kangkhatna na honareba sigum mayam se masi ji kai ma ba matamda recruitment and posting asidai da soirakpane
है अदुना इम्फाल में ओंदा लेरी बसे प्राइवेट स्कूल दा हायरसिने प्राइवेट स्कूल दा ओजा कुल मुखकना ओजा 33 मी लिसिंग अम्मा अनि लेबा स्कूल से हायर सेकेंडरी के लेवल दा खतंग क्लास 11 के 12 को दा मी लिसिंग अम्मा गा संगा लिसिंग अनि मुक लेबा स्कूल यावरेबा असिगी स्कूल से दा ओजा स्टाफ तो दिके दगे दा कुल मुकना इराई लाइन मैनेज तो किबा अदु की दो जौना होय अवाबा पीजी हाइबा मक्ति नचदे आइना हाइनिंग ऐदि कैनो हाइबदा लेरिबा ओजा सिंग से मसी सिंग से डाइट पास तो दोइने डाइट पास तो दोइने ट्रेनिंग तो कदनि बीएड पास तो दोइने एमएड पास तो दोइने डाइट पास तोरगा बीएड पास तोरगा एमएड पास तोरा संग को ओजा दुना बीएड तोरैबा डाइट तोरै दुदै दा ओनली सुमना खकी लाइरिक अंक दो मैथ्स तो खक्तन हाइरगा लाक्प्रा नत्रगना फिजिक्स तो खक्तन हाइरगा लाक्प्रा सोशल साइंस तो खक हाइरगा लाक्प्रा नति मदु दो ताकपग लोइना कईदवी है अंगांग एक्स्ट्रा को करिकुलर इवेंट मैम है इसे सकपू तबीनी जगोई साबू तबीनी ओजा सूरज अखोना अंगांग ओजा सूरज अखोई मैम अंगांग अखोई लम्यान बोईसु पीईद थेंगनरमगनी मदुदी कईनो है स्कूल अखोई तब स्कूल नेशनल की इंटरनेशनल की कैरोम मा प्लेयर खनग्रे का अखोई मैम एसेंब्ली खुबा खुरीमी अदगी कईदौरे वॉलीबॉल मा खले अखोई छात्र अदुदो याम वांगबदो मदुदो वॉलीबॉल खनग्रे सिगिजे हौजिक कईदवी ममांग संगोइद मथोल अनी लोंबा मदा प्राइवेट स्कूल ने संगुम सामगी सौंगई लेरगा स्कूल की पॉलिसी सेमते अदुदुगा प्लेग्राउंड लेते फुट साननबगी आइटम थमदे लाइब्रेरी लेते अदुगुम मफम दुदैदा मीगी युमलक तुदा संगगा मदुजु गाड़ी खामबम लेतदना मी मैम में एक्सीडेंट थोकपा ट्रैफिक जाम थोकपा अदुम स्कूल मैम दुदैदा कईदौरे हाबा मतमदा ममिंगदगी ओइना एफिलिएशन गवर्नमेंट जिना नमदना पिसले लाख लाख लौरगा पिरमगनेबा बदो अदुमाइना पिसलगा कईदौ फिट होइदब स्कूल दुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जेंगब मतमदा फिट होइदब दुदैदा सिजु क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट की ओजा हाप खतन यारोयबा ओजा सुरस प्राइवेट की स्कूल की ओजा अमसुंग मदुगी इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग मदुदा तौरिबा मेथोडोलॉजी अदुसुने स्कूल दा हेयंग कनोदा मैट्रिक दा 12 ता पोजीशन होल्डर पुथोरे हायरगा अंगांग दु कैदोय हाबदा अ बॉयलर के गेन दौना नोयरगा मखोंग मरिन मबुकना कना करमबनो मखोंग ना कना मनो कामत खंगद्रे अदुदुना थोगलागा अदु हेल्दी होइदबा अदुगुंबा लाइरिक हाइरि हायरजु हेल्दी होइदबदो माना आईएएस ऑफिसर होइबदा सही मरी मंगा लेरगा डायबिटीज लेरेन सी थबक तौ ngमरोय फाइल सु ngमरोय अदु रगदि के दोबता हाबदा हेल्दी होहनबा अंगांग अमा ओहन गाय तारगदि सानबा याहनगदबने प्लेग्राउंड लेगदबने प्लेग्राउंड लेतब स्कूल दु कमाइ तो एफिलिएशन पीरिनो सिगुम मयाम जे मसी जिंजी यंगजनगदब सिंजी यंगजनदबा यंगजन बम थोई स्टाफ लेतब जिसु स्टाफ खक्तदा स्टाफ सेंट्रिक होरगा स्टाफ लिसिंग मंगा तरा हापगा मदुदैद यंगै दो पीपल सिंग करी हारे स्टाफ हापनिंग बगी ओजा हापनिंग बगी वाखल आइजे फई नाकल मरोबदा अदुगा सिकक्तदा हान लेरिबसिंग सिस्टम जि सुंथोक्ता तारगदि स्टाफ हापनिंग बखक्तदा स्टाफ सेंट्रिक ओइना खक्तंग लेरगा क्वालिटी एजुकेशन पोरकनी हाई तारगदि मदुदी कइनो हाबदा स्टाफ सेंट्रिक ओइरिबदुदी स्टाफ हापगी वैकेंसी सेंट्रिक ओइरिबदुदी मदु थबक हाफम येंगा पैसा क्या क्या लौजिगे बोर्ड संगिबा पैसादुना कयानोना मदुदी येंकाद हिसाब पाबा ओइना उबिरंगदरा हाइबसिसु अनदर फेसेस माइथोंग अमदगी हंगोय हाइनिंगाय लेते मरमदुना कइदोगे हाइबा मतमदा अखोई मरी लेनबसिंगसिना लोइना ओवरऑल हुजिक हारिबा रिक्रूटमेंट अदगी पोस्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अहुमबक्से मसीदा नियम चुमना आइगी मिसी मिगी इसा मिसा योंगलै मिलै नाइदना फजना अखोई एजुकेशन मिनिस्टर मुसुमरी लेनबा डायरेक्टर सिंगना सथरबा मतमदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकनी अदुगा स्टाफ वालिबसिसु हापसी आइदना आर राउंड दी थमजगे याम नाइजे ओजा सनातोंबगी यामना मरिक चुमलबा अखोई वाफम गाक्तनी हाबिदि अखोइना मयामना लाउदना लाउबिसि सरकार दा गातनी अखोइना मेमोरेंडम पिसिनबा अखोइना सरकार सिदा गाक्ता ताइनरगा अखोइना सु मयामा हाइदी सरकार की सु हाइदी ओजाना थंबिरिसि याम फजे हाबिदि इट्स इक्वली रिस्पांसिबल हाबिदि अखोइगी पब्लिक तगी सु अखोइगी साइड तगी सु समना हाका अखोइगी रिक्रूटमेंट तव मतम दसु अखोइ इसाना आइसे फिट ओइरो हैना खंजा तारगदि वी शुड नॉट एनकरेज ऑन दैट अखोइ सु आइसे कैंडिडेट अमने से समना है ओजाना यामना मरिक चोंलबा एग्जांपल बीबी आइना कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तंबल लोरगा सोम द प्राइमरी टीचर्स खल्ला कांदि मांगोदा मैच ओइद्रबनिना मागे इंटरेस्ट लॉस्ट ओइरनी देन मा सेल्फ मोटिवेशन तौबदिलायदना अखोइ कनोदा अखोइ फोकस तौबंगा मोय हैबसी यामना मरिक चुंबनी सी फैक्ट नि अदुगा अदुगा लोइना अखोइना अखोइगी कई हाइतारे अखोइगी पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट लेरका अखोइगी कांटेक्ट लेरे हाइदुनसु हेक्ता पैसा खौजाउ पिरगा अखोइने चंगुबसिसु सक्सेसफुल ओइदे हाइबदि गवर्नमेंट की सक्सेसफुल ओइदे एंड द कैंडिडेट अखोइगी ओजाने खलबदुसु सक्सेसफुल ओइदे बिकॉज माना पैसा दु खौजाउ दु पिरुरगा माना इंटरेस्ट उम द चाबा मतमदा कंपैरेटिवली मागी लाक्तोब रिजल्ट टू की सॉल्यूशन सुंभंग भंगोइदबो ओइबनिना अखोइदी सुगुमबसिदि ओजा अखोइगी कई हाइतारे
सिंबगी साइन दि नते हाइना थमजनिंगी अदुगा अखोगी सिगी पॉलिसी सी एनकरेज तौबम थोकते हाइबसि मयामसि अखोगी प्रजा सिंसु गवर्नमेंट सु अखोगी ज्ञान तानबा मतमदु ओइरे हाइनो जाना थंबिबनि ओजा याम फजे हाइबदि हाइदि अखोगी क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम मतमदा शॉर्टेज ऑफ टीचर्स लाक मतमदा अखोगी गवर्नमेंट दसु नते अखोगी प्रजा सिंगिसु इक्वली अखोगी इंपोर्टेंस अखोगी इक्वली सपोर्ट दरकार ले थंबिबनि ओजा याम नुगाइजे मथंग सी ओजा लमयानबा लाक्चगे ओजा लमयानबा ओजा होइसु अखोगी स्टूडेंट बॉडी सिगी दमकता सोसाइटी सिगी दमकता खुनाई सिदा फो पुरंगनाबई दमकता क्वालिटी एजुकेशन अदगी राइट टू एजुकेशन हाइबा मुसु कोइसु लेबिदि को राइट टू एजुकेशन सिगी थीम द ओजा होइना होजि फोकस तौरगा अखोगी इंस्पेक्शन ड्राइव चटलिबा सिंगसे ओजा होगी करंबा पॉलिसी दा कमाइना चेंज लाउब लाक ngамगनी नत्रगा कदाय पोक्ति चेंज पुरक ngамग्रे हाइबदो जाखरदंग थंबियो साब याम नुआइजे अखोगी देसाम हेक साफोंगपदगी अखोगी हेक लावर लाकपसे मसे क्वालिटी एजुकेशन हाइबसिने अदुगा मसे पुरकनबा होनरप मतमदा अखोगी एजुकेशन से दा मखल अमतगी अयतपा पनबा पिहंदनबा मदु डिस्टर्बेंस फ्री एजुकेशन ओहेनगदबने हाइबसि सो अखोगी कैंपेन नि सांगसिना सथरगा लाकपा मसिगी मसी पुनमकना अखोई खुदिंगमकना एजुकेशन गी मरु ओइबा हौजिक हौजिक लाइरिबा इन्फॉर्मेशन गी सोसाइटी असिदा अखोगी खुनाय असिदा थेंगनरी प्रॉब्लम मैम सिंगसे अखोई नॉलेज के कैपिटल अमा सागलगा अखोई मीगा मिमानना अखोई अमुखना अखोई मिकअप थोकनी हाइबसे अखोई एजुकेशन असिदा थाजब थमक मथौ ताय मदु ओइरनबई दमकता मरमदुना मणिपुर दा हेना फबा एजुकेशन गी कांगलोन अमा कयात अमा अखोई लेहेननबगी दमकता इसागी इथौदांग अमा ओइना महिरोई की लुप अमा ओइना तोंगान तोंगान अखोई मतमगा चुनाबा अखोई लेंगाक पिबे याबा सजेशन अमदि लेंगाक पिबे याबा प्रेशर सिंग मतम मतुंगिना दम पिरगा लाई अदुगी सुमतता हौजिक से नसिगी कनोस्ते मरुइना पल्लिबा ओजा वाटपगी ओइबा वफमसिने अदो ओजा से वाटले हाइबगी वफमसिमा अखोई एजुकेशन मिनिस्टर सु दम फोंदोक पिरे हौजिक ग्रेजुएट टीचर पोस्ट सेंक्शन तौबा लिसिंग तरे मु लेबदा अखोई की वैकेंसी से लिसिंग अहुम की मथक्ता हौजिक वाटलगा लei हाय अदुगी सुमतता मु अखोई एजुकेशन हाइबसे अखोई फगतनबनी हाइदना मणिपुर की मियाम दगी कारकपा पैसा मयाम अदगी लेंगा की लेइबा बजट सिदगी लपा चौरांग करोड़ लिसिंग अनि का चनिपान मुख हंदकी बजट सिदा एजुकेशन सिदम थादरी अदुबु समाइना अवाटपा मयाम लेइबा एजुकेशन सु पैसा मयाम अमा अखोई द थादरीबा तबतबु मदुगी ओइबा आउटकम दि मदु अखोई क्वालिटी ओइबा एजुकेशन पिराबरा हाइबसिदा चौबा क्वेश्चन अमक ओये गवर्नमेंट की स्कूल दा चावरा चावरा बसेनफम मयाम थादे अदुसु मथक्ता अखोई स्कूल फगत हंसी मिशन हाइदना सही खुदिंगी दुम तौय ममांग सही दगी स्कूल हुंफू खंगलगा अदुगी मसिगी सौरांगना लुपा करोड़ अममगी बजेट से थादरगा अखोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपा अदुगा हाइरिबा स्कूल फगत हंसी मिशन से मसी तौतारगसु मिशन अमोइना संसन बतारगसु लेंगा की स्कूल दा हनक पांगथोखिबा एसएसएलसी एग्जामिनेशन दा महिरोय अमा फाव पास तौब ngamdaba स्कूल फनाम यावरी स्कूल फगत हंसी मिशन दा चनबा हाइतारे अदगी दे अमु स्माइना अमु लाकपा अदगी दे अमु अखोई दसु हौजिक से ओजागी मतंग से ओजा से अखोइना वाट का दुइसे कदाय वाइदनो ओजा सिना मु हियन बा मयाम सु लेरियम ताक्सरगे हाइबना महिरोय लेतबा मयाम लेरियम अना महिरोय यामना लेतबा ओजाना मनांग काइना लेबा फम दुदगी दि अमु क्वालिटी एजुकेशन से थोरा आबरा मदु सम थोकपसु ngamdre अदु तारदि लेंगाकना नसिगी क्वालिटी एजुकेशन से पीबा ngamdre हाइबसि मदे अखोइगी लेंगाक सिना सु मसाना याजरे हाइनु से अखोइ दम लौजे मसिगी ओइबा मतिक चाबा खुदम मु हाइबा तारगदि Annual Status on Education Report की मतुंगिना एसआर की रिपोर्ट की मतुंगिना 2018 दा मणिपुर की अखोई गवर्नमेंट की स्कूल दा तंबा एनरोल तौबगी चांग से चादा कुनगा मंगारोम ले अदु 2021 दा अखोई चादा तरामरी दा हंथखरे मसे हाइदि कोविड की फिवम से आमना लुरे कोविड की फिवम से आमना लेगिबन मरम मोरा कांदा सनमिलो द खम थेंग द मियाम से अवाबा नंगे अन अवाबा नंगलबा मियाम सिंगा पैसा लेतबगी तांजा असिदा करिगी दमक्ता फ्री द सुसेंग पिराबा अदगी फ्री द लाइट खाउ पिराबा फ्री द स्कूल पिराबा सिकुम स्कूल मियाम दा तमक्ता बिदा प्राइवेट स्कूल द तमखिबनो मसी अचोबा क्वेश्चन ओय क्वेश्चनेबल ओइबा मखक ओय मरम मदुना मसीना ताकपदि लेंगा की सिस्टम से प्लपना फेल ओइरा हाइबिना अजरा मु अखोई की लेंगा की माइखैदगी थमकी वाफम अममु लई अखोइदा एनरोल तौबगी चांग से हानगी ममांगी चही सिंगदगी हंदक एनरोल तौबा सिना अखोइ महिरोय एनरोल तौबगी मसिंग से मदु हेले हाय अदो तसेंग नमकी दि अपुनबगी रेशियो दि यंगु मतमददि मसि तारा इबने एसआरगी रिपोर्ट दि 25 नि अदुगा 25 तगी 14 दा हंथरा इनेबा अदो प्राइवेट स्कूल गिदि हाना 70 मुक लेरमबदगी 80 दा हेंगत खराब एनरोल तौबसे अदुगा अखोइना मु यंगबा यारिबसे लेंगांगना प्रोपेगेंडा तौबिरिबा
government school da tamakpa mahiroi masing se masi hele haise isam samna mahiroi di hele chumme adu hana mahiroi cham leiba matamda government ki school da kunmanga tamamme mahiroi chani leiba matamda di government ki school da mahiroi yankhai tamam thoe chani leik matamda di adubu hana kunmanga tamambado madudagi chani leik pataraga su ngasagi kunthra da leire adu da manga di hele haibido yaeba adu apunbagi oina ya pamatamda di madu hanthari ne madu chakhot panate maram aduna lenga na masai da government ki school da enroll tobagi chang hele haidana miyam da uchai base masi koi tofam thokte khwai yana hana system soire adu quality se na khai sengna lenga na education se masi koi piba ngamtre haibase lenga na accept to wibam khak change adu matongda koi soirak li basing se koi ne na gadabane adu ga mu ngasai gi oja wat pasing happen akhala seba oja me am se kawrena khala seba madu na su amu ya loiba kai gino hai matamda madu tawdri ai mamangda rationalization hana tawbi gadabane masi honorable education minister na su rationalization se masi tawgani haibirama bane mamangi minister na su rationalization tawgani harama bane 2008 ta su ai gi Manipur government ki site gi su high rationalization se masi mathau tare maramdi school khara da oja yamna leiba mahiroi na leitaba school khara da mahiroi me am leiba oja na amta leibidaba adai smaina le pap sing se masi hana rationalization se masi tawthok pi ga dabani haibisine adui se mathakta mu lenga ki oiba school phagar hansi mission se tawdure haibana amu manakta leiba school me am dagi oja me am lokthoi ada hana le school sing jodi school phagar hansi mission school ama phagar na bhona bada ate school me am mutha tawre ana masi nasu aikoi masina aikoi apun bada aikoi quality education purak baya base masi aikoi hauna de haiduna so aikoi da khalle adagi de wasa aikoi gi da su sai anak pas da school leiri adum district amada leigadaba oja masing do school amada lum leibe dum yauri ba awna aikoi da private school da chai khudingi position se dum puthok pa ngasa oja su dum thambi gi bedo chai khudingi position holder su puthok pa mahi roi su lising am changwa rom leiba masai da tolop til parsing traunga dagi na horaga kutmanga phawba piba singama pham sing sidai da oja kunthra ka di thoina side dum ran tawri masi side leiba school amani adu aikoi gi da so mu lega ki school la yamna phare haiduna sumaming leiba adu ba oja andi chani gi maya da leiba school di yam su dum yauri adu itardi class ama logada ba matam sei da hafta amada class amadagi oja amada class amadagi hena loba phangta ba oja mayam su dum yauri ana pre da dum aikoi gi yamna komna tawbiba takpiba mayam ma yauri ana sigum mayam sing se lenga na matam ga chuna bang ta hana rationalization se aikoi tawbiba ma changya oja sing se leiba aikoi na lenga ki senmilon phibam aikoi manipur se la rabe state ni haiwa aikoi dum khange ba adubu masle da leiba aikoi gi main power sing se lenga na masi kanglon chumna sirna ba ta ga di masi sidasu ngasai gi SRG report ta aikoi mahiroi enroll to bachang hadharak libase masi hadhar amda su yae ba maram aduna hana lejari ba men power sing je masi sian ba kham mathau tai adu gi suma thakta za hojik se aikoi gi high school da su adai gi higher secondary da su adai college da su principal lai ta bai wa thok se chau bane ba auna institution ba lai rakhan da principal lai ta ta ga di mapi mapa yaw da ba di kadong da sakhot pai ya loi ba auna hojik se aikoi gi lenga ki college haitare college kun ga mari regular principal leite adagi edit college taru regular principal leite adagi de amu leitri basa ngasi ngang leita bane hayo ba yae ba chahi kun mangai maya principal in charge no puraga la em ngasi ma education minister su in charge education minister na thabak to bangam gatra in charge minister na lebak ngak pangam gatra chamana na in charge principal la kari kamai na karamba policy at pangam gadori kamdong na mai nga sai gi oja sing amada chain of command da ego class ama dum lang harak pata bane maram maduna aikoi de leadership wat pa aikoi gi institution ma yang khakta principal se leita base mas achumba khwai gi hena quality education purak na ba khonara pa matam da khwai gi maru kak thali base masi aikoi gi mapi mapa palak ta ba adagi de aikoi gi college education da su college education da su hana 2018 da MPSC gi kuthang da regular principal lowri adu huzik 2023 da loi dore adu tardi hana dagi hauna college kontra mu leiba state da in charge ngata pulai hanak ta yamu 2023 dagi de pulam na mu in charge ngata bu dore adu in charge ke lenga lai khoi ke lenga na pa mi base ado phare adu di in charge oina na basi aikoi oja sing se masi aikoi oja leita bigi in charge hapani
हाइगदोरिब्रा अदु हाइगे हाइ तारगदि लेगांगना रेगुलर प्रिंसिपल से कौबियो ओजादु लाक्तकांददि ओजा लेतबैने दो हाइबियो सुंकौदि कौदना अदु ओजा लेतबैने हाइबदुदि हाइबिगनो अदुना लीडरशिप से अखोय यामना मथौ ताय मरम अदुना मसिदैदसु हाइबा अखोयगी प्रिंसिपल इंचार्ज सिंगसे मसि हापननबा मसि थबक से पाइखट पियो हाइदना हजन अखोय लाउजैयबा अदु मसि ताबिदे होय होय हाइ ताबिदे सिगा इरोइदना ममांगदसु देसामना हायर एजुकेशन की डायरेक्टरेट EU की अखोय ऑफिस फाउबा सोलन संजरीने अदगिदि EM दा हजन अखोय हाइजै चीफ मिनिस्टर अखोय उनजै अदे रेगुलर प्रिंसिपल से अखोय यामना लुमना लौजैयबा अदुना मदुदैदा फाउबा कना लाउजरसु मदुय अखोय ताबिरक्त्रे अदु तारदि अखोयगी लैंगाक्सिना एजुकेशन से यामना लाइन लौरब्रा कयसु थौसा वसाना दरब्रा हाइबसे मसे अखोयदि अचौबा वहंग मखक ओइरे मरम अदुना अखोयगी फिबम सिंगसे यामना लुबा अखोयनदि यामना लाइबा मानबा अदगिदि अमु अखोयगी Project amoza ngasagi oza wat paisi de kitang panjarappa matamda Director of Education yuna lauthopa matamda koi hujuji laiba college masi college ki apun basigi oza se yang pamatamda chamri gani phu haidi April gi tang kun ka manga phawba ki manung da chamri gani phu sidi assistant professor se wat le leitre haidana amaina haibi de haidi moina che thokpi bane adagi dan teaching staff ta 488 mukse leitre hai adu hujia mu hengalam doine manam de manak tari tiar satpa khotpa myam yaram doine ba adubu masi se kai no hamatamda madu hana leidingi matamda ne manam handaki sahi asidagi di amu aikoina graduation tawbase chahi mari oirani ba अवना हानदी पेपर तरा तममेबा अदो हौजिकती अमु अखोयगी 4 years BSc program से हंदकते इंट्रोड्यूस तौबा होरे अदुना हाइरिबा प्रोग्राम से तम तौरप नबु होनलकपा मतमदा कोर सब्जेक्ट ता तरा निपाल तमा अनि सही मरी सेदा अदगी 3rd year गा 4th year गा सेदा अमु discipline specific elective specialization haidana paper mari ama tama ani adai 2nd year de ama hogadaba अखोयगी choice based credit system taruk ama mulai adegi skill enhancement course paper aniya malai ability enhancement compulsory course paper aniya malai value addition course paper taruk ama lai hari ba chahi mari sida mahairoi amana tamgada basa paper kuncha ga nipan le boja paper hana tamam duisina paper tara katane graduation bhawtam hojik chahi mari ge course hadakte hawrabani ko ja aduna paper kuncha nipan se tamaka duine ba an masidai da lengak na su oja हाना दगी हौनदी लेंगाकना एप्रिल तांग कुन मंगा दो ओजा सामने नि फुसे वाट लगा ले हाइबने सिगी मलक्सदा हदकना मु कोर्स से अमु हौदोरा कदुइनेबा मस्तेदा लेंगाकना हयेंग द लुहोंग दौबा गाइड सि फावबा ngasi फावबा मादो खंदबे फिबम नेबा तौरिसे अलादि प्रोजेक्ट से माहिरोइ मा कॉलेज से दा पिगदौबा education से मसे करम मखल की कमाई तो education नो हाइबसे मसे कोइ यामना चममनरी यामना मम्बा म ओइदे अदुना अखोइदा फनयामना खोनबा तालगसु कॉलेज सिंगसिदेसु अमु ngसाइगी अखोइदा तोंगान तोंगान बा रुसागी स्कीम मयामगी मखादा मदुगी प्रोजेक्ट मयाम मदुगी चखत थौरांगी मयाम तौगदबसे मदुगी अखोइगी रेगुलर प्रिंसिपल अमा लेरा कांदा तोंगान तोंगान मेसेंथंग मयाम स्कीम मयाम लौथबा याबगी पोट मयाम गासे अखोइदा रेगुलर प्रिंसिपल दो लेत्रबनिना अमता मदु फंगम द्रबने अदुना सिगुंबगी सेक्टर असिदैदा लेंगांगना हेक्ता प्रा डेनाइ तौबिबा प्रा कुपसलगा थंबा अखोइ ओजा वाली हाइदना दि दुम हाइबा वाली हाइबसे दु याबा अदुबु स्टेट मथौ ताराइबसे अदुना ओजा वाट बा हाइबसे मसिदि खयंगवाइ पैसा लेरा कांदा ओजा हापके हाइबदो यारोइबा education हाइबसिदि पैसा लेरा कांदा अमु पीगे हाइबदो मदु यारोइबा अदु education हाइबसिदि मतम चारिङैदा पिहौदबा तालागदि अचौबा गैप अमा लेरा कांदा अखोइगी खुनाइ सिगी चखत खोंथांदा मदुगी तुंगी तुंगलमचत अमा पुरा कसकदुइन हाइबसे मसे अखोइगी केनोना अखोइ मणिपुर की पालिबा लेंगाक असिनसु से दंग खनबिरा कांदा हाइरिबा स्पेशलाइजेशन तौबि रेशनलाइजेशन तौबिबा अदो वाली रेगुलर प्रिंसिपल सिंग हापीबा वाली ओजा सिंग हापीबा की थबक से मसी मदि यामना तंगाइ फदना अखोइ तौदबा यादबा अमखकसु ओइरे अदुगा क्वालिटी एजुकेशन पलक पसे ओजा अदुदि अखोइगी चाही अमदा ममांगी चाहीदनि क्रोर से एजुकेशन की सेक्टर दा थादरि से तोलोप पिबा के यारगा क्रोर लिसिंग अनि चंगा मु हायो अदि हदकी 2022 की हदकी बजेट दा चौराना क्रोर लिसिंग अनि गा चनि पान मुक ओइरे अदा तार मसी मयाम सिंग से मसी मियाम की पैसा ने लेंगांगना मसदैदगी काइथरिबा मसी की पैसा सिंग से लेंगांगना मियाम दा क्वालिटी लेबा एजुकेशन अदो पिगनी हाइबगी तमकता काइथरिना मधु लिसांग सिना अखोइ पिरक्तरे अदु एबा तारगदि मधुगी पैसा दुसु काइथर मतुंगदा पिरक्तरबदिना मियामना अल्टीमेटली अखोइगी
private school da tamnare ba paisa se miyam gi di han dagi hona lengang education pigeda bani haidana ekoi gi tax mayam ama kari mayam ma lengang ta ka khra bane ba madu du education pi banga maktre adu tardi lengang na mu private school da mu tam private school mayam ma tawre ada private school da mu miyam gi paisa mayam ma ekoi mang le lengang na quality oi education da pi da bani ado pi di base mu kamai to na ha matam da manipur gi ekoi gi per capita income se lupa lising humpurom tamang ni sahi amada satina economy gi phibam se yamna niamba lamdam asdei da ekoi private school se lengang na encourage to bagi mong am khakta ekoi government school sing se ekoi phagatli da haira kanda adumaina mission di mayam tawra kanda ekoi gi mayam na sum haina da isine school phagat hansi mission haisidi oiram je ekoi minister natra mla phagat hansi mission haibo oiram masi thika longna na bagi mission haibo oiram manam di school phagat hansi mission da yawba du ozam ta leiraktragadi adudi kai dawdoino aduna adai du dai khoina yenga pa makhak change siguma mayam singse ekoi laujara padagi ekoi lengang na tabi de haidana ekoi kesu tumina de leithoksa de ekoi takna ba yaba taknai adai mo ekoi gi oiba policy ama haiba tare ekoi communitization of education haibase masi ama thau tare leikai gi mama mapa ahal laman mayam ma ekoi yawmin na rakpa even school ekoi gi sawal mang da leibe school sing mamang da oza amta leitabagi wathok mayam thoiba adegi de class 12 tharam dai tha nium da ngai du phawbada adum oza ama phawba mathematics oza am phawba leitaba home science ki oza am phaw leitaba exam di tha doiba adegi computer science ki oza amta leitaba siguma phibam sing sida mahai roiduna exam tha ga doine ba adoi tar siguma phibam se lak panina aikoi lekai gi tanara kanda aikoi oza se aikoi gi voluntary oza aikoi nekpa maduru makoi takpi tambi be ki thabak se koi chathaba adai lenga ki school sing dai koi mahiroi sing gi koi khalla kanda desam gi thomi sing na koi lai takpi tambi ba phawba isa gi ithong na ta tara ga su thodang mak oina madu gi takpi tambi be ki thabik phada ba oh thabak tu phau koi chathaki ba adum lei ba aduna education sector hai base koi na yamna kanna soiba na ma thiru ba gi wafam budi nachada ba ana yamna birai bira ba yamna laithok pi ba sector ama oye ba aduna laithok pi ba se masi government khaktagi su koi natte haina su koi na lawi aduna koi na su experience ama sum yenga pa matam da na koi gi laikai kado laikai da lei ba koi gi club sing ade mera pai bi sing laikai sigi school sigi da maktadi haidana koi thokanda songthok pirak pase koi tangna dum uyeba masi leiba ki oina yamna chauna soiba makhak na aduna hojik se lammi sembi de haibegi da maktadi koi lammi thingbang koi imai ben mayam tholaga laikai club mayam tholaga lawweba adu school se masi classroom extension tau manam de koi lar ba se ni covid ki phimam laikhra aduna government ki kano se oza thalaka dobani haidana lambi thingba ihau toba lawrak pagi chang se yam da neme roza ekoi le bak se haidi education ji kitang maya sang sa de haibagi da makta de ekoi ihau ho bangam ba adubu education sigi ekoi infrastructure se masi yadre ekoi thakna besing phangde toilet leitre haibi da makta de ekoi kemta tawda badon tawe adu se mathakta ekoi gi laikai da leiriba ekoi gi local area development fund se ekoi da haininge ba chada hoi akoi gi MLA khara dum taw su dum yauri ado chada akoi gi kun 20% di laikai du leiriba akoi gi school do madu phagatna na ba honarak pada 20% du phawde akoi thadabiyo sa hindinge ba maram di lambi thong sembada gi education sina lambi thong sembada su adu maru oi adu education haibasi su masisu right to life ka compare to ba adugumba right to life sigi manung da yawba right to education da adu Indian constitution gi article 21 da right to life se palapa matam da right to education si su dum follow tawrisina hingbada masi soiba yada ba pot ama khangna masingum baga sai khoi lobi ra kanda ekoi semak na nabagi ekoi gi thodang sing se ekoi lohan digi hauji se yam toinu ubado za su dum biram matam da ekoi gi meritorious award yen thok pase masne da su ekoi gi laikai gi missing participate to bai chang se adu ki matik ne ma adu meritorious award se ekoi han yaw ekoi gi thonom yaw se so matam miem thok pirak ta bai ne adu mai imung khok tholak pa aduna loira ka isai tawdure ha kan da tikai mi yam jong hup tanong isai da taw aduna education se yam da laithok na ekoi da deny toraba tawrasu yai tawdasu yai na khando oba government school tam de sok de ekoi private school mi yam lai simu haidana private school la tam ba haibase masi kaisu kaide ekoi adum tam ga da bane masi sina hena kana tawena adum khala ba government school haibase di oza lai roi da bani oza ka roi da bani adai de mokoi si de adum thika tawbam de haidana adum da khandok pa dong na tawra eba adana masi ekoi
ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯊꯤꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯣꯀꯤꯖꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯤ ꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯦ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ DTPꯗ ꯊꯣꯏꯅꯀꯤ ꯅꯝꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯥꯗꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯦꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯣꯟ ꯏꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯝꯗꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯇꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯚꯤꯛꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ UPSC ꯑꯃꯗꯤ MPSCꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯗꯣꯏꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯒꯤꯗꯤ MPSCꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯞꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯜꯗ ꯁꯃꯨ ꯂꯤꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2009ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 14ꯒꯤꯁꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯦ ꯐ꯭री एंड कंपल्सरी इडुकेशन से अखोई पीरे अदो राइट टू इडुकेशन गिसिदा अमु प्राइवेट स्कूल दसु यायबा पीबसे 25% से प्राइवेट स्कूल दा हौजिक से लेंगा के स्कूल फेल होई तारगदी प्राइवेट स्कूल दा अखोई 80% एनुअल तौरबनिना मणिपुर गुम लायरबा लेपाक ओइ तारगदी हाइदिबा राइट टू इडुकेशन से मसिगी मखादा 25% दी मदुगुम डेस्टिट्यूट ओइबा खरा लायरजबा अदुगुम इमुंगसिंगदा अदुगुम सिंगदुदैदा फंगनगदबनेबा मदु ngasi phawba pidreba kaigino गवर्नमेंट स्कूल जो फते हाइबा गवर्नमेंट स्कूल जो याद्रबा क्वालिटी दो याद्रबा गवर्नमेंट लेगा की गवर्नमेंट स्कूल फेल होय फतुना मनम मोरकांदा प्राइवेट स्कूल मैम थोरकपा प्राइवेट स्कूल दा तमाबा माहिरोय सिंगदुगी तमक्ता सु अमु लैरिबा राइट टू एजुकेशन दा पीरिबा 25% दी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ओइना पीहनगदबनी हाइबगी वाफम दो मदुसु मणिपुर की गेजेट दा थोखरबने 2010 दा थोगा लैरिबने मदुसु ngasi phawbada सिंगल माहिरोय अमा phawba हाइबा राइट टू एजुकेशन गी मखादा अमदु लाइक तम सुंगमदे अदो तारदी लेंगाक्सिना एजुकेशन सेदा अखोय उबिरिबा खनबिरिबा मिनिंगसिंगसे अखोय मचा खाइना अखोय येंगमिनबा अखोय मचा खाइना अखोय लाउमिनबा अखोय खंगमिनबा खक मथौ ताय मरमदुना अनौबा एजुकेशन मिनिस्टर दा अखोय अनौबा साकाया मनों खक थमजै अदुना असासिंग असे अखोय मियामसु थमली हाइबा असासिंग असे मसी कायहनबिगनु अदुगा थमोय सेंगना अखोयगी एजुकेशन सेदा
ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯕꯤꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯊꯤꯖꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ISCOMꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯝꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯒꯅꯤ एजुकेशनसी अईसु याउदब यादे एजुकेटेड ओइदब यादे हाइना थोइबसिंगसिनदि सिगी मनुंगी फैक्ट फाइंडिंग्स मैम्स मोइनदि कैसु खंगजपोन्ते लोइना लोइना अखोइगी फेलियर मैम्सिगी अखोइगी कनो मैम्सि अखोइगी ओजा लमयान भोनिसु फनामना अखोइगी थेंगनबिरे अमदि अखोइगी मथक थोंबा अखोइगी रिस्पांसिबल अखोइगी मिनिस्टर्स मैम्सिंगसु अखोइगी अपील तौजरी रिक्वेस्ट तौजरी लोइना अखोइगी ओजा लमयानमना हाइबिरिबा रैशनलाइजेशन यामना मरु ओइबनी हाइना खंजे अखोइगी ओजा सनातोंबनसु थंबिखरे हाइबदि अखोइगी मफम अमदना हेक्ता मोइगी थबक तौनिंगाइ लेतबा हेक्ता स्टाफ से यामनगिदना वेरियस मफम अमदना स्टाफ से अमते हेक लेतबुगुंबा हाइबदि याम थिना कै हाइतारे असोइबा अचौबा हाइबा तारे गैप अचौबा मसु लैरे अमदि अखोइदसु डिसएडवांटेजेस मे अम लैरे अदुना सोलकपददि अखोइ सोसाइटी दनि आफ्टर ऑल एजुकेशन सी अखोइगी एनलाइटन तौगदबसी अखोइगी सोसाइटी प्रमोट तौगदब अपग्रेड तौगदबसी अखोइद थिंगथा हल्ले अमदि नेग्लेक्टेड पार्ट ओइन ओइखरे व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी ने हाइना अखोइना एजुकेशन लैरिबसे अदुगी अखोइगी एजुकेशन सिस्टम सिदा चाखनबगी दमकता गवर्नमेंट सु पॉलिसी मे अमदि फजरब स्कीम पॉलिसी मे अमदि थंबिरी वेरियस इम्प्लीमेंटेशन तब मतमददि अखोइगी चानादबा अमदि अखोइगी खल्लुबना अमा अखोइगी ग्राउंड रियलिटी सना असोइ मैम लापसीसु अखोइगी ngasi अखोइगी लमयानबना अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रिलेटेड ओबदा रिक्वेस्ट ओबसिदसु अखोइना अखोइगी स्टूडेंट सोसाइटी की कनोदगिसु डिस्कशन की फोरम सिदा अखोइनासु रिक्वेस्ट यम तौजगे हाबिदि अखोइसु अखोइगी फ्यूचर सि चाखटपा अफबदु ओइजनिंगबनिना अदुगी दमक्तसु अखोइना लाइफ एसे राइट टू लाइफ कला इसे अखोइगी क्वालिटी एजुकेशन सि इट्स वेरी रिलेटेड विद दैट अदुगा राइट टू एजुकेशन ला इसे राइट टू लाइफ कसु अखोइगी रिलेट तौरिबनी हाइना अखोइगी ओजा लमयामना तमिदु याम अचुंबनी अमदि रैशनलाइजेशन सिदगी सर्टेन परसेंटेज खरदि अखोइना कॉन्सेप्ट खरा मखैदि अखोइना खितंग दि इंप्रूव तबंगमगनी हाइबसिगी वाफम सिजु थमजबनी अदुगा लोइना अखोइगी याम वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाइब्रेरियन लेतबा प्रिंसिपल लेतबा अखोइगी मपी मपा यावदबा जगादा अखोइना हाइरबनी हाइना तौबसु यादबा ओनली इन चार्जेस थंबा इन चार्जेस हाइबसिदी इन चार्जेस दि इट कुड बी एनीबडी एनी हेक्टा रिलेटेड ओरसु ओइदसु ओजा थंबा याबा पोनी अदुगा वेरियस अखोइना क्वालिटी अखोइ प्रॉपर प्रोफेशनल लाइन लाकु मतमदि इन चार्ज तुनदि इट विल नॉट वर्क इट विल नॉट गेट फंक्शन दुनि ओजा को अदुगा अखोइगी असोइबा मैम लेरिबसी अखोइगी प्लेटफॉर्म सिदा ngasi अखोइ खुदोंग चावदो फंगगा ओजा लमयान बोहगी फेक फाइंडिंग्स मैम सो अखोइना उजरे ताजरे अदुना अखोइगी मरु ओइरिबा अखोइ कंसर्न अखोइगी मिनिस्टर सिंगनसु अखोइगी से मियंग चंगबिनबा अखोइसु हाइजगे लोइना अखोइगी एजुकेशन सिस्टम सि खितंग फगनबै दमकते अखोइना अनौबा अखोइ एजुकेशन मिनिस्टर सु आसाम मैम थमजरी हाइबदि अखोइगी अनौबा एजुकेशन मिनिस्टर सिगी मागी पोटेंशियल मागी अचीवमेंट मागी अखोइगी मागी करी है तारे क्वालिटी से मैम हौजिक कन्ना अखोइनासु सिंथाबिरिको अदुना अखोइना तुंग तारकपदा अखोइगिसि अफबो ओइबदु ओइमिननबा अमदि अखोइसु ओइनबगी आसादो थमजरगा मखा ताबसि ओजा सनातोंबदा अमुक लाक्चगे ओजा सनातोंबा ngasa यामना मरु ओइबा अखोइगी RPA हाइना रिक्रूटमेंट पॉलिसी पोस्टिंग पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी सि ओजाना याम फजनसु थंबिदे दो ओजा सिसिना अखोइगी क्वालिटी एजुकेशन से कमाइन रिलेट तौबिरिनो अमदि सी अखोइना करम मोन सेमदोगदी अखोइसी यम थुना इंप्रूवमेंट लेबगी खुदोंग चाब सी अ काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज दी हाइजनिंग ओजागी RPA से अदुगा लोइना ओजाना याम फजबा नॉन फॉर्मल एजुकेशन अमसु पनबिखी लोइना सर्वाइवल फॉर अदर्स है ना अखोइगी ओनली नॉट फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अदर्स हाइबा मसु व्हिच इज अ काइंड ऑफ वेरी ह्यूमन टच ओइबा मसु ओजासी मतंग खितंग ओजागी पॉइंट्स फजबा मयामदा खितंग हाईलाइट तौबा मोरालदो खर थंबियोजा याम चमिस ओजा सुरस अदुना होजिक अखोइ लमयान मनसु इनाउ नसु हाइखिदो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने लापसिदति होजिक तोमान पेपर मैम है अखोई उसूब तमदोरी आगांगसिंगसी चेक सूब तमदोरी अदगिदी लैकोल सेम खोप तमदोरी
फी मचू संग तमदोरी अखोई अदई सोइबुम कमाई नमगदगे अखोई तमदोरी अदगी अखोई फी मचू कमाई छंगनी फी साबा कमाई तौनी मेकअप पोलोई मेकिंग अरांगबम फंबा लोई तमदोरी अखोई जे असी जिंगजे कइनो हाबदा मसीना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हाबदी मीबु हंधना लौबा आइगी मानबदुना चेक सोबु मतमदा माजे हंधना लौबदु लौररोय अखोई जे उ सोबु मतमदा मरमदी मान उसूरी जे क्लास तमीनपनी मान उसूब लौजगी ऑप्शनल होना अगर सोना कन चटपने स्किल डेवलपमेंट कोर्स है तमदब यादे अदगी मुक्सु लाई है माजे फिजिक्स टॉप तौरब मैथमेटिक्स गोल्ड मेडल फंगब माजे कईदे उसूबदो माई लर्निंग प्लेटफॉर्म तुद उसूबे कंपलसरी लौदे यादेब पेपर तरुक पेपर निपाल लौदे यादेब एक पास तौद माई फिजिक्स टॉप हो मा फेल होनेब अदुई पोतु लाख्रे लाइबसिदैदा हौजिक हानगी क्लासिकल ट्रेडिशनल चथरईबदुदैदा ओजा याम हांगगा लेरबसिदा हौजिक हारिबसिदैदा आंगांग अमना पेपर 10 खक तमबसे हौजि अखोई लमयाम नाइदि याम चुमे पेपर 19 गा 3 निपान तमकदोरिनेबा पेपर 19 3 निपान तमकप मतमदा मदुगी ताकनब मेन पावर से मसी रिक्रूटमेंट से हानगी 10 दुना 3 टाइम्स हेंकलकदोइनी 3 टाइम्स हेंकलकप मतमदा अदुदा वालंबा अदुदा वालिबदो 3 टाइम्स अमा मुख हेंकलक तारगदी 3 टाइम्स वैकेंसी लाक्तोइनेबा मदुई पोतुदी कनाना मैनेज तौदगे सी वैकेंसी जुमो जु दका ओय अदुगा अमुक होजिकी अखोइना ओजा सूरज नंगा हाइबिरिबा नसै नॉन फॉर्मल एजुकेशन दा अइना थबक लैब तंबिगनोबा अंगांदा थबक लैब तंबिरेबा होजिकती थबक कमाई लैगनी ट्यूशन तौबदे हौरे ट्यूशन तौबा ट्यूशन मफम सब्जेक्ट अमा हंजन हंजन ट्यूशन मफम 10 चतोइनी कइदौना बायब मतमदा ओजा 10 दो क्वेश्चन सेट तौरम यायना खलगा हाइबदी लोयरबने हाइबदी लोयरबा अंगांजे मफम ओजा अहुम दगी तादन चटकनेबा मॉक टेस्ट अदु टेस्ट अना तौदन चटकनेबा अननेसेसरी दा मदुदा पैसा जु हुनतोए ममा मपाजिंग दुगी थिनबगी मतम जु मंगल ममा मपाई जिमनुंगदा थबक सुरगा हजिरा सुरगा हैंड टू माउथ ल यावजरी अदुई मथकता मो ऑफिस की फाइल सुबा मयाम यावरी अदुगी रेस्पॉन्सिबल पर्सन जिंग मचा सेनाबदा अहिंग दिन तुम दंगै कोई कार मनुंगदा अहिंग लेगा ट्यूशन थिले अदुनी होरेन ऑफिस तदी के दरके द मान वारु मयाम दि ngaktang ऑफिस त कारगा फाइल सुबा मतम द मा इसौ लांगे कई वारबनिना असिगी फिबम से मसी सिंग से लोइनमक सॉल्व तौगे दि कराइदा करप्शन हाइबजे रूट कॉज से कइनो करप्शन ने थबक हाप मतम द रिक्रूटमेंट मतम ज रिक्रूटमेंट से हुजि नेट की अचो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विस की करीगी तौब मतम द आहान बगी कोइगी मागी एमसीक्यू की टाइप क्वेश्चन हंगागा अंगा खंगबरा है राउल म खंतो न ओएमआर तौ याइ नोजा रेसुरस ओएमआर तौरगा अइना कया फंगजगरगे जे ओएमआर दुगी ट्रेनिंग दो पुजरागा डमी कॉपी दो पोरागा स्क्रीन तौजरगा विदिन वीक आंसर दु थागलागा आंसर की दुदगी आई क्या फंगगे हाबजे कोई कैलकुलेशन तौ जाइन ओपन ओइ थोप याय नेक्स्ट मथंग दा मुक्सी कइदोगे दा बाइबा बोसी जथर को मतम द ओपन बाइबा बोसी डिबेटिंग कंपटीशन दी ओपन तौ यारगा खुमनारो नोइ कैंडिडेट क्या नो कैंडिडेट चाम लाए चाम दु फमलो होलम दा अदुगा कैंडिडेट नंबर 1 लाओ हारगा मदुगी कनो द संगगा राउंड टेबल दु संगगा एक्सपर्ट मरी मंगा दुना हंगमबा मयाम दुना बाबू ओइन येंगोबा कामाई परफॉर्म तौगे से अदु माइना येंगो ओपन बाइबा जे तौर कांसिदम ओ आइंगोंदे मा हेन तोय खल्लिनी यस एज मैटर ऑफ लक तक खजि खरा खेनाबदु तोंगान बामा अदुगा डायरेक्ट चोंगथो लेगदब मदुदैदा कइदोरै सर्टिफिकेट ओनली सुमना की स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हुरा लगा संगे स्पोर्ट्स कोटा दा अदे ओबीसी सर्टिफिकेट हुरा ल संगे ओबीसी जु नतब ममा पादुदा सिमु मयाम जे डिटेक्शन तौतार गदि स्क्रीनिंग तौरी फनायाम केनी मणिपुर द थबक तौरी जिंजे सी ओजा द जंगजलक तार गदि अतै ददि खर फै ओजा जिदि नेशन बिल्डिंग नि सेम दोइनी सेम गी बजे बिल्डिंग अम केंदर पददि आर्टक्वेक तौरगा इमा कैथेन साममिने अदो मी ददि साम यारोयबा एजुकेशन जे अदगे मो अमना कैदोगे दा डेमो क्लास यावन गदबने डेमोन्स्ट्रेशन क्लास तौर क्लास लहन गदबने मा क्लास लहन लगा मदुदै मिनिमम था अनि की अहुम की नंग प्रोबेशन द थमगनी प्रोबेशन मीन्स कोई डेमो क्लास की अदुगा था अनि अहुम सिदा अंगांग जिंगदुना पामद्रबा अंगांग जिंगदुगी कैनो लौगदबनेबा ngasai feedback लौरगा अंगांग जिंगदुना पामद्रबा ओके नंग अदुम उपाय लेते नंग तोप ताबा अदु अंगांग जिंदगी चोइस तुजु खलन गदबनेबा अदु माइन तौरगा नियम चुमना दान ट्रांसपेरेंसी ले लौरक मतम द को अखोई एजुकेशन जे इराइ लाइना विदिन ईयर दा अदो सिंसियरिटी जे मनि प्रॉफिट बेस्ड ओइना तवेबा अखोई थबक हुजिक पोस्ट अत्रेट हांगी लिसिंग तरेट हांगी लिसिंग निपान हांगी हारगा क्या लौबा क्या तोंबाना अदु पारगदी प्रॉफिट बेस्ड चलगदी अदे हौरे बदु एजुकेशन अखोई लेखा तादुसे अरे हुजि गवर्नमेंट की प्राइवेट स्कूल दा
government school da leba angang jingje masi jingsina saigi tupak tupai chalani mol taido moi marak tu degi apa angang puthoro adaidi kaidore haba matamda angang adai tholapa angang jingje private mama ampa oja suras inakun mami ne hen mane likpose aduna inakun mami na ko inakun mami tu daida lupa songa da donation tawa pirak tabni adu lairaba medical oil leveraging du pokchel chawna so pithor pusi hoy adu di kaidoi haba matamda inakera khun mami na senjau thadar ga private school da tu angang tamaning pote ba kaisu maram di government gi free da tambadu da tamaning ne ba if kari gumba faraga di quality da base to bane quality du jawma lakta dana adu targa di indirectly kaino haba matamda free da rt gi matun right to education gi matungina cngp doraba uniform pi doraba school gi like pi doraba free da loi pithok kidara de koi government puthap tare na madugi thada iba pesa ma amna koi da sin hoba adu angang gi dudi free and compulsory education up to class 12 ho ojikti graduation bo pu hapa abane sigi phibam jidai da ta da ba haina private school si policy je as a policy matter moina manung da support tor ga private school encourage tor bra bi question thok le ba adu di hojik akoin laktoi che kai no haba matam da number 1 hojiki recruitment ma yam seng taw biro number 2 ani subada infrastructure je kamai lai ge ba huji sangon olaga san kullaga leiba jwar sanabam leikai gi ju thakpam nisha sanabam jwar sanabam onto leiba mapam du dabu ojana kamai toroga oja du laaga madu da leidui no ba ojana school karakti hari gi kwai chaw maram se teachers cabin thambi oba ac da huji sari matam jidai de hekta humang chongai ji tor toilet su leite adagi number 2 tongninga ko matam da kai chal tongduri ge school da adu di school hours di pung ni pan dagi na horen pung om bo leidori pung ni pan dagi ahum bok su dai da number 2 su tor ko no yagadro khare chasalu moro ka chasalu di mari mangar sat kani madugi mafam toilet mafam washroom leibra ba school jingje adu washroom leigadabani ising thakna ba ising potable water pa tambi gadamni drinking water adagi di kaidoi sanitation boys and girls common room adagi playground adugi well equipped digital classroom si uzik chawkhalak pe matungina sigi mayam je amatta jupi de khola dona hanga madari da phawdok phawjin torga madari da san mayam na sanar leiba mafam du da oja tara kun kunthra thame adu itarga di oja sing do tha gi oina natraga sahi gi oina laga attendance sign to la pata bane ba adu phibam du da thon ba ba se kai no ba da si government gi responsible ne ba oja haptring ai da hauji infrastructure gi awat pa jingdan happy over adu ga oja posting pidring ai da rationalization to dring ai da rationalization to ra kan da oja du na pham ga dri ba chauki du phajan thabi over chauki tha da na ji a remote area da to khro oja suras handak kai gi government gi kai no jing je ka da bi yaroi adu to yaroi punga suktai mapan nang ga dau ni kana akoi honorable cm na thokpa notice dagi lamphenda ade akhoi secretary ta kaaba officer sing je phambam leita da na berenda da akhoi gi phanjang thar phamba yam yawba akhoi thengna khre ba facebook ta kaida akhoi tholakpa da adu di kaidore nahangai di karam de hebne ba hoji kaw haira kan na kairo phambam magi table and chair madu pide aduna maram oraga bench puthoga koi berenda da phamme haiba biometrics ti nangna na namba sigi phibam adigi mo hojik kaidoge hamam tamda oja sing je masi sing se oja oi graba matung da yam chumna administration tawbiraga administration sigi part amoina p ahum khak lei 3 ps p ahum je oja ngai kai darka oiba p ahum je kaino haibada posting si dei da ngasai gi kaidoge da punishment posting ai gi vote chen dia da na aina rajniti politics tawchalaga punishment posting a ukhul da langba government gi kaino da kitang high adana a ukhul da langiba a tamenglong da langiba adu kai tamenglong da imphal da gi leiba aphabo oja duna tamenglong da thare tamenglong da gi aphabo oja duna imphal da tharaga exchange tawnaraga madudai da henkatli se kari di henkat ke bara henkale mangba bara mangba henkali time waste tawi imung manung tinhande adu kari kana duino ba adu di sahi nangi lifetime manung dai da sahi ahum di ani di manga di nang mafam amada posting taw aduga remaining du di nangi nearest point da nang khanjau adugi rationalization ai adu neba adu di rationalization tawaraga hojik khoi desam na natraga any organization amna rationalization tawbiu haga rationalization du dagi akhoi gi magi posting nungai bo mafam khanna na bo honor ko matamda paisa chafam onthok piu haiba na te adu neba akhoi gi welfare gi development base oyo ba profitable base da thabak tor kono ba commercial base da thabak tor tar di mi je la loan port on bani education je la loan port ani education ko la loan
खुनाइदो सुक चाउ चाउ खलोएबा अदगी मुक नेक्स्ट मथंग द कइदो याबम तम द पोस्टिंग की मथंग द हदी मागी नियरेस्ट नुपी की मिगी नौनम युम्पान जरक नुपी दो द कासिलम थाजले इम्फान मे होंद लेजबदो कासिंग गिदुने इम्फान द थाजले अयु लाइभम जु पीदे मोइना अगु पोकन पीदो दि क्वार्टर पीरोदना रेसिडेंशियल एरिया पीरोदना अदु जु पीदे अदुगा मफम द थारा नोइ थोकपा इन तौरे अदुददी थादना बनेना मादी इमुंग दुदि कंडीशन दुदि फिबम चा तानिंग दब ngang da teba facility piyoba adu facility pidramna kai dore habam tamda lupa lising yang kai pithoga lam pithoga ya tar ga di swai ta hobuna phai mantri kanano authority kanano madu da wanom je director kanano wanom na reba adu gi wanom sen thina na bagi wanom sen centric oiba mongda ngasai gi order to bi ga no ba rationalization tawrasu adu requirement tawrasu adu adum ba administration tawrasu se huji haire principal wale haire college ki principal wale je asida ba promotion haire je teachers promotion phapiyoba teachers promotion tawna na bagi tamta ACR target pa matamda ACR signature launa na bhona bada annual confidential report se college de oja dugi thagan na bhona bada madugi signature launa bhona bada paisa sabi thuk to bikno ba adu hek signature launa bhona bada aina director gi da sanga ga sign launa na bagi damta paisa adu thadaro adu tawro ada tawro haibagi pose khoi gi director office di da mari leina ba secretary leire ba se masigi se kai do gi habam tamda anti corruption cell na yaro ba anti corruption squad link pi over aduga hariba office director office amasung secretary office de da satlaga adai DC office ta mari leina basing satlaga magi customer salib sing to di manak ta phat jok salaga civil da salaga daglaw no kudak ta nomoi puthor nammo ba sar nang sar clerk tu nammo ba sai tor sar satchilao lengchilao upai leitre na adu the witness ta adugum makal ki anti corruption squad link khale hai targati kaimta ningthau mana phalang da theli hai university ningthau mana thun da tet khre phamjal lai khre ningthau gi mana phalang da theli hai do ningthau gi mana je office ku tumuk ta thepi oba adu thetre hojikti kai do gi amda ningthau gi mana do palibra pandriba khangre mana pandaba ningthau oire hojikti aduna sumna khaki face off tawna na mai mamai da color coating tawna na bagi damakta koi anti corruption cell hai duna yaro eba anti corruption cell hai se mamit palalo makong palalo selalo adu matam du da koi pharak doi ne ba atupa mana ngasai gi pe pirakpa matam tolo yankalakpa matam da hekta aroi bi thadana hekta waro nungju thoga chahi matam chana tawgdo पे हंगट 7 पे 6 पे कमीशन अदु तौरप सिंजे अदम नैरा का सिगुम मयाम सिसु खोगी कनोगी की टीचर्स सिंगी स्टाफ सिंगी वेलफेयर की दमत तौबी दका इनकरेज तौबीबा अदुगा मतिक चादबा टीचर्स का टीचिंग प्रोफेशन का चाना रोइदो ओजा फट फट लौथोक पिरो अदुगा टीचिंग हाइदी थिका तौदु कई काना रोनी थिका तौदु का दम तो हलो मेरीकॉम ना उजी बॉक्सिंग द थिंतलगा मणिपुर पृथ्वी द मसक ताई अदुदी मेरीकॉम दो लाइ हाइते BA MA नि आ कनो गोल्ड मेडलिस्ट ने हाइड्रजु मारपुर एजिदी मदु एजुकेशन टाइप ऑफ नि एजुकेशन लमनी अदु बे एजुकेशन दो चचा खिजनी फुटबॉल काउदु न कहलो अदु आंगांग ओरिंगे गिदे हमना कइदो के हम तमदा प्लेग्राउंड चांगना लेरगा मद इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स ओजा सिंगना गाइड तौरगा सेनरगा ब्रेक टाइमिंग जिद खरा चांगना पिबिरगा मदु सानाहलगा अदे एस से आंगांग जिमदि यादोरी मसे इंटर स्टेट केरोमदा थारजी इंटर स्टेट बैडमिंटन दा थारजी देखो जी के कनोदा कोई शिशु निस्ता की आंगांग अमा मैरा बा हैदना बैडमिंटन दा फावरिसे अदु शिशु निस्ता वो मान मसक ताक्तरा अदुदी माना लाई हैत्रसु याइने बा हैत्रसु याइ लारि अबु अदुनी लारि हाइबो अदुदुना आई हिंगबा मियाम जु हिंगबनबा आई मसक ताकपा अदुगा आइनसु मालेम सिदा मणिपुर बु इमाबु भारत इमाबु इदा यंगा लोअर इनकम दे यंगा अंगांग जिंदु क्वाइदगे लाइरबा अदुगुम्बा प्राइवेट स्कूल तमी बिसिंदु यंगा 25% जे स्कूल दुना फी लौ तारगसु फी लौरिबा यूनिफॉर्म की करिगे लोइना मक तो रिफंड तौगदमनेबा नंग लौरोनु स्कूल दुदा लौरोनु अखोइना अंगांग कुमंगा दुगी लिस्ट तो थागलो मदुदुगी फाइनेंशियल हेल्प तो 100% सपोर्ट तौनेना रिएम्बर्स तौगदमनेबा माने स्कूल दुदा पीगदमने गवर्नमेंट असिगुम्बा मयामजिगी गट्स अखोइ गवर्नमेंट सिददी गट्स ते होजिक करी ओजा लिसिंग निपाल लौरो लिसिंग तरा लौरो का हारदिको मरी लेनबा कनोसिंग मंत्री जिंग करी जिंग डायरेक्टर जिंग गट्स लाइखलानी करी गे हाबदा मी क्या आई क्या कोता दु न येनाबदा सिगुम्बा वाखनजे मसी हेक लेरिङै मणिपुर सुकचाउ जखलोय अदुगा लायरबदा लेतौ बाहायबदो मसी ओइदोनि मरमदि मसी इनकम ग्रुप सिदैदा मिकी हेन टु मार वानम लाइक तमने बहोनाबदा अंगांग इमुंग मुटपे लैरेना इमुंग मुटपा फिबन याम सोकपा अदुना मागी स्कूल की फीस प्राइवेट स्कूल की मसा अदु कोबुनिना मसा अदुना सिदैदा येगा कप्तना मदु लैरि फिबन दुदा जुंगलो नबगी दुना सानारमगा कोइचेन जेन पाक्ता सानामिनारमे अदेगी अमांग कोइरोय सानारमे अदुगा ngahak lerga law law kauraga
बेहन थागखरे अदे ट्यूशन थागरे नाना अदे मसाना मोइनी की नुसीनबगी मरीदो पंजे कनाना थिंगी पंजे गवर्नमेंट पॉलिसी नेबा गवर्नमेंट पॉलिसी सिना प्राइवेट स्कूल पॉलिसी सब मानब नंग सिबो छात्र चाम तम तारगदी सामजिगी फी सिगी चांगजिदे हेनब सोयारोय लिसिंग तमबदना सिगी चांगजिदे लवे सुया यारोय गवर्नमेंट स्कूल पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एडेट गवर्नमेंट स्कूल सिगी पॉलिसी में सब चाना अदुगी एफिलिएशन पी तारगदी अदुगी पॉलिसी थमदना कमाय तौदुइनो अदुगा अंगांग सिंगी सानबम पीदना हाउसिंग गन्ना पुंग 8 कनोदगी निपान क्लास होब लेरे निपान क्लास होबसे पुंग कनोदगी मंगा मखाई 3 स्वाइजिदगी अंगांग जी लोइसनदे यादेबा अदु मंगा मखाई 3 तुददी अंगांग जी केम चानिंगदे अदुदी कदौरे हेल्थ एजुकेशन जी दैदा सोलकदोइनेबा ओजा सुरज हयंग माना अफबो ओरक्तोजु मंत्री ओरजु ऑफिसर ओरजु को माजे मणिपुर खुनाइजे मासे हेल्दी ओइदबा अदुगुंबा सिरुम नारुंबा खुनायम ओरनेबा लाइक बनाइरजु अदुदी कदौबता हाबदा मधु पॉलिसी मोइना गवर्नमेंट कदौताय चुम्मे पुंग निपान होबसे हौरसे कैसु काइदे मसे अंगांगिंदु कयम काइब लेते तौबुदबु पुंग निपान दे हौतारगदी चाक चाननबगी दमकता लंचे मसीजे स्कूल स्कूल दु पिहलोबा ममा पाना सोमना कंदसु वाना थोंगे थोंगा चासु चाबीद्रे अंगांगिंदुना अयाम अंगांगिंगना चाप चाद्रे मरम चानिंग पोक्त्रेबा मोइदा याम गन बनिना मतम चाद्रमनिना अदुदु कइदौरे चाकसिंदु कइगु कना मम पाना हापके हारे अदु टिफिन दु हापचल कांददि होरेन सागला कांददि पुम्मे मनम नमे समरदि स्पेशली अदुने समरदि अदगी मु कइदौरे हाला कांद पिजेगे हागना सजिक वाले अदुना अंगांगिंग जी मौंग मरिन ताता दबा फिबम हमद लाइजे फननबगी दमकता मागी स्कूल की ब्रेक टाइमिंग ब्रेक अचौबम पिबसे सिगी टाइमिंग जिदा 45 मिनट्स कुंबा नत्रगा 30 मिनट्स कुंबा सिदैदा चाकसे पचना फोंफोंग छाना अदुगा प्रॉपर लंच अदुगा इना खुनबनसु लाइरबनसु अनिमक लोय एन्जॉय तौबा याबा हवाई थोंबा मा nga atawbugumba ama aduga irombugumba ma yawbigera adu loire do adudaida mama panasu nong phadok laga khoigi phattaba chinjak pibra pidabra tesu tawjaba aduga mahau du ju yengjaboina adum chajau kaisu kaide canteen du da adumai troga canteen da aduidi mama pana ngasai yumda thongaga macha adugi pijagadabo poto ai sona ka dadi kaidore chicken ayaiba ade atawba okay gi roll adu hapangamba mama pana hape ade hapangamba mama pana toe अदुदी इन्फीरियोरिटी मदुगी कॉम्प्लेक्स अमा डिफरेंस की सोसाइटी द डिफरेंस की खेनबगी अदुगुंबा अखोई थांगजिना कक कक्तना मचोय मचोय तारगा नुंगसिनहंदबसे मसी कइनो लेंगा की पॉलिसी न ओइदुइनेबा अदुगी पॉलिसी दु लेहलोय हाइ तारगदी केदोबा तायबदा स्कूल कायम पोरकनो कायम पोरकते स्कूल द केदोई स्कूल की बैग अदुगा लारिक सिदेहना पोरकनो अदुगा पिजबा पिथकपा लोइना स्कूल न तौनी हाइदना स्कूल न चाप मानना इक्वली मा पीरिबा चाकतो चाप मानन पीबा इंजांग तो चाप मानन पीबा अदुदी मसाजु फरनी अदुगा मतम चाना फोंफोंग चाबा अखोइगी फ्रेश होइबजु फंगनी अदे अतोपा मना स्कूल की बैग सिगी मतंग क्वालिटी एजुकेशन पोरके हाइ तारगदी मनंगंदा स्कूल की लाइक मैम दो हेत केजी 13 मंगा 10 दगी 10 मथक 13 मंगा लुम अंगांग सही अहुम द गाई मरी द गाई दुदा अदुक अदुक लुम स्कूल इसिंग बौता स्कूल की इसिंग दो थकप यादरब्रा खंगदी स्किल इसिंग जे बोतल बोतल द पुनरो न पुयेबा अदुदी स्कूल दु द इसिंग पोर्टेबल वाटर बौता ngasai प्राइवेट स्कूल द बौता पिथक ngam द तारगदी अदुम प्राइवेट स्कूल दो थिंग बताबनेबा अदु गवर्नमेंट ना इसिंग दु द 1 लीटर हाइजे 1 केजी उनकी संगदा द अदुम लैगरे सुमाइना लोय हापचलगा बेग तो लुम मे खोइ थांगत मतम द अखोइना ओइना थांगत वायब खोइसे अदुमबदो अंगांग सही 8 9 दंगारिबा अंगांग जिन मनंगन पोरगा लास्ट दि केदो के मनम लोय पोलगा अखोय अंगांग जि बोंग तारोयबा अदु दि केदो बताय हाइबदा सोशल साइंस की लाइक अथाबा मदो मदुदो सोशल साइंस हिस्ट्री अदगी जियोग्राफी अदगी सिविक्स न खाइदोएबा अदुदि सिविक्स थोकपो निमित्ता सिविक्स की लाई अहुम थोक यात्राबा अदुदि पॉलिसी मैटर मन लाई अहुम थोक पोंबियो अदगी इंग्लिश ता इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 अदगी कनो प्रोज पोइट्री दसु प्रोज पोइट्री हानि खाइदोए प्रोज की लारी अमा पोइट्री की लारी अमा असुमाइना मसेट तौरगा सिलेबस तो अदगी मो स्कूल ना ngasai नोटबुक सप्लाई तौ यावेबा अदुकी नोटबुक सप्लाई तौ मतम द नोटबुक तो मसी था ममगुमगी चटपि याबा मोंदा अथाबा नोटबुक पिसन बिगनोबा पारप तौबा अदम था अमोमुकी मागी स्टडी मेटेरियल इजबा याननबा अदम का सेशन बिबदा का ओयबा सुमाइना पॉलिसी जे एकेडमिशियन सिंग तौरगा फजना कुपना नैनरगा तौद तारगदी अखोइगी एजुकेशन चलिबा एजुकेशन जिदी करी करम माइकेद चलिबनो नोरोक चलिबरा नत्रगना स्वर्ग कारिब्रा अखोइसिदी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हौजिक हंदक तै चनरा दोइनिको मसी लोअर स्कूल दजु दुम चनरा का दोइनि सिगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिदी मणिपुर ददी लम्याम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाइनिंग रेदी नॉनसेंस एजुकेशन पॉलिसी का हाइनिंग एन थमजगी याम नुंगाइजे ओजा ओजागी हाइबदी ओजाना ताकसु ताकपीरी अदु मथत ओजागी पॉलिसी ओजागी सजेशंस अदुकी मतेक यामना कॉन्क्रीट अमदी याम वैलिड ओय ओजा हाइबदी
samna have the oza akhoi infrastructures and facilities le bigadabani si hana khangbigadabani hari machata na have the oza na hoje habiriba angang singda unnecessarily heavy weights me ampuri basi health hazard ne amarom dadi adagi infrastructures ta akhoi mayam nasu akhoi toina ngangnari oza so transfer posting lakuma matamsida akhoi paisa piruga akhoi kakna bani hona bani na moi gi romdagi so akhoi public ki site gi su oza myam gi site gi su lan be yaure loina na akhoi gi organized to biri ba singdu gi su oza phambam leitaba yamna it's a kind of very embarrassing for the policy akhoi office ta karo hai matam da phambam leitragadi kamain karuni sisu big factor amani oza aduna akhoi oza gi oza Sanatomba gi session lojaraga government da akhoi appeal tawjaning basi proper infrastructures and the facilities le henjaning oza in short mayam di haining basu lei adoi tar so akhoi matam se loisalak panina akhoi gi oza gi point yamna valid oi basi madi akhoi highlight tawjaningi aroi boina akhoi gi oza lamyam da lakchagi oza lamyanba tentak na ko akhoi gi kano sida private school ga government school ka se akhoi sun nei nari sige matang sa private school government school gi ani se interdependent oiba yadabra amadi amasi amaga dagi kari se akhoi sharing to kan da khoi se kitang Manipur gi education system se improve to honba yai have to oza gi mot khadang tham zadu ge private school gi su tongan ba akhoi gi regulation ama 2017 da akhoi lei masi hoji phaba pass to ngamde government na adegi private school gi su akhoi gi fees se masi mana piriba facilities duga proportionate oina ga dawne haibale adu masi gi yengsanana bagi madugi authority am chulai ga dawne adu kana le yengsali ke se khoi khangde private school da tawri basi su awna side su yamna gap mayam lei adu private school gi da khuni yeng mayam se oja singi dedication se tolop kitang cha taraga su mai nga sai gi system duna mara moira kanda oja duna ka tho kanda position holder mayam buthoya da size da so koina yeng pa adu nai namina pa makhak changya adu akhoi gi se hojik se education gi AIDI sing se leidiba leitraba se khangre minister na su dum school yeng san chat leire AIDI na chat katabane madugi report nai na katabane sigum report mayam sing se akhoi matam chana akhoi pidra bazala masa sauba adagi mayam amakak leire ana hojik se masina mu tongan bam taw to handing budi mayam leikre ana masina tongan bam tawjaraga matam chuloi salak panina kudong sab se kitang lojara kan da NDP gi matung ina khoi malonda lai tamgadabani haibigi porama NDP da fasana yawraga leini ado Manipur gi su state ki oiba NDP gi implementation tongna ba task force semaga lei ado itaragadi hojik phawba imalonda larik tamhanna bagi khongthang ama phawba pakhat pleite adagi quality education haibase imalonda larik tamakanda thamoy yongna larik takpi tambi ba pira kanda malamachi oiba makhal gi education se masi piga da bade adana masida NDP da su yawrba se masi hojik phawba khoi hona bagi mami tade madugi aikhoi gi syllabus sem ga ba curriculum sem ga ba sing diet SCRT haitare masa chahi ama hele director leitaba adu etardi adagi amu adugu ba takpi tambi ga dabagi thabak taw ga daba mayam sing se madugi diet center sing leiga daba sing se madugu ba mayam du su yeng sanabagi leiriba SCRT tu su si collapse tar chale masi education minister ta masida hena kansin ba ekoi meeting ama changbi ba mathau tai aduga amu nasi ko dong sabal lojaraga amu appeal tong dik base hojik mahairoi singna khwaidigi nang base awa base ekoi transportation gi fare che adu kimati awa ba ma nangi ana masi Manipur government na su yam kana waroi da bada haitare madu kitang tawi be ya base hojik side da manu school khara sum lei ekoi CC lei Johnston lei TG lei Boton sana lei side lei haitare masi mahairoi sing se ekoi gi arap padigi lakpa matam da lupa se chama ada handu hangan da dum de lupa chani pai da dia da ba paisa do leita banina adum school se like to phangja ba sungam da ba hai khara phare na lai ba se su am sungam da ba aduna lengang na masai da ekhoi gi transport department na to bi ba se ekhoi gi dedicated bus service ama masi ekhoi lehen bi oba kuda moina harakan da moirang tu Imphal ayuk ki pung taruk tagi moyang tagi thabirak pa Imphal la pung tare ta yoba pung ni pan class tang na ba CC de sa ba aba Johnson sa ba aba samai to na wa bagai tagi Imphal wangjing tagi ni Imphal lamlai tagi ni Imphal singda tagi ni Imphal samai dedicated bus service masi hai ba pung ni pan gi mamang se taruk tagi singdang to bi ba ado lengang na som hai school han gi bagi mai to bi tar ga di akhoi madu kaisu pesa su kaisu changoi da ba mahiroi sing da di amna thamoi penja ga da ba hai bu oi maduna masigi simasu akhoi mahiroi sing gi khanbi raga maina kitang sigumba policy amtang puthok pina na ba lenga na su hona ningi aduga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯝꯃꯛꯏꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯣꯔꯝ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯠꯄꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯦꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕल ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 10ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10 ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ up to certain extent da support tawagadi haidi akhoi student gi kainosingsi society si khitang promote tawang ngamgani haina haya tabi bani habidi like tamba lakma matamda oza transportation gi problem lai basi su it's a factor akhoina tawningba akhoi gi energetic oigadaba akhoi gi mind si cool oina akhoina perceive tawgadabdu tawang ngamoidoni akhoi gi environment si gi factors na soiragadi aduna akhoina akhoi gi education si amaru oibani na oza akhoi makhata da su akhoi gi discussion time da akhoi kano thamjarake aduga oza lamyanba akhoi oza lamyanba hoi amadi loina oza gi organization ati myang su chungchen raga tana biraga government da su akhoi gi haibam thokpa pasu tawhum thokpa pressurize tawhum thokdu to biraga akhoi khunai si chawkhanna ba akhoi tungda akhoi gi society se aphaba mo oina bagi damakta mayam gi mateng pangbir o haibise akhoi na haijage amadi akhoi gi oza hoi gi spirit sing myam du su akhoi ne appreciate tawjari loina oza Sanatomba su akhoi gi akhoi kano advisor oina akhoi gi society si da akhoi gi education gi system si da lead to bibo oina akhoi gi oza gi akhoi gi phadaba waro sing akhoi gi non formal education sing akhoi informal education myam oza gi pautak sing message sing duna myam mid my oina bai damakta akhoi su oza gi khudong jabu su logjarake loina education hai si yaw daga di oza akhoi gi phana akhoi ministers or su akhoi na paisa paibu oita raga su education si phajana system si leita taraga di akhoi hingubagi value du soza lai roduni haijani ko za aduna akhoi gi lai ba akhoi gi praja akhoi gi public akhoi gi leaders akhoi gi bureaucrats akhoi gi administrators me amna akhoi gi education haibasi prime important ni haibasi ma akhoi gi site gi utmost request taraga akhoi gi welfare gi damanta thambiragna ba haibasi asa se thamjaraga ngasi gi oina de akhoi gi ISCOM gi discussion timing tabe puna makta gi kaina na ba ya thami jari pinabirisi